hari umwotsi wazamutse wakijwe n'umuntu witwa Mohamed Salah. Ubundi navuga ko uyu muriro yadakongeza Sidike ibintu byose muri Liverpool biri kugenda mu buryo babyifuza. Imikino 18 Jose yatubeshye ngo veni oya 18 mubibara Liverpool itsinzwe nk'umukino umwe. 18 itsinzwe nk'umukino umwe wa Nottingham Forest yabatunguye ku kibuga cyabo ikabatsinda kimwe ku busa. Equipe ya Liverpool inganya mu mukino umwe, indi mikino yose yarayitsinze. Ndumva muri Champions League ifite trebye nk'uyu musaza mu mikino mike heruka muri championnat, yego ikanagira trebye mu mikino myinshi heruka ya championnat, kuko Nottingham yabakubaganiye mu minsi ya mbere. Ndumva Liverpool ishobora kuba yanshinga imikino itari munsi y'umunani itsinda cyangwa 7. Singaho ngaho. Salah rero yamaze gutsinda ikipe ya Southampton. Ati erega wongere akuvugana statistics z'uyu mwaka niwe wavuze ko wakinye imikino 18 ubwira abantu ko atsinze ibitego 12 atanze assist 10 muri imikino 18 ntabwo twe twahagera. Salah rero amaze gutsinda ikipe ya Southampton. Ati simpari igitego cy'insinzi igitego bibiri cyabagaruye mu mukino n'igitego cyafashije gutsinda, ubwo bihura n'izo statistiques she nawe yatubwiraga. Hatariko ndi kure ikipe ya Liverpool sezitaha kuruta uko nyirimo. Statement ngingi ku mukinnyi wa calibre nka Mohamed Salah bavandimwe bivuze iki? No gushyira igitutu ku ikipe, no kwerekana se ko ibiganiro byanze, kuko gukora sortie médiatique ngingi ya Mohamed Salah utekereza ko ari kanga uza hano yahagaze? Yahagaze muri mix zone. Mix zone na hana abakinnyi basohokera bajya ku mabisi yabo cyangwa mu mamodoka yabo, haba hari itangazamakuru. Iyo umukinnyi abishatse ashobora guhagarara akaganira na media, ariko atabishatse niyahagarara cyane. Mohamed Salah kuvaza mu ikipe ya Liverpool ava mu ikipe ya AS Roma, Salah yari inshuro ya gatatu ahagaze muri iyi zone akavugisha itangazamakuru. Yonyine inshuro ya gatatu yonyine. Mohamed Salah ingahe amaze 8 imyaka 8 ahagaze akavugisha itangazamakuru ara muri mix zone. Ubundi Salah ntajya ahagarara, asohoka yambaye kuteri, abanyamakuru bagahamagara Salah Mohamed Salah bavuga icyara bavuga ikifo cyongereza akanga kikomereza. Salah bwa mbere yahagaze. Iki ni ikimenyetso kikwereka ko ngo mfite icyo kuvuga kindi ku mutima. Ku mukino atsinda ibitego 40. Mohamed Salah nibwo bwa mbere muri 2018 akwiza ibitego 40. Salah yongera guhagarara muri mix zone batwara Champions League. Kuva ubwo kugeza ubu uko itangazamakuru ryabashakaga kugira icyo rimubaza Salah yarangaga, ku buryo n'abanyamakuru yabitangarije ngo bari bane gusa. Une bavuga bati nta mukinnyi wa Liverpool anga ujye uhagarara, baba bagiye basara. Yasanze abanyamakuru bane bonyine nibo yaganirije ababwira aya magambo. Ejo twagarutseho gato ubwo byari bimaze kujya hanze, ariko David yarabikomoje ati ni message mfite nshaka gutanga inatunguranye, reka noneho nanjye nyitange. Timing uyu musore yari akwije ibitego 100 abaye umukinnyi wa gatatu tsinde Liverpool ibitego 100 hanze ya Anfield Road, ibitego amaze kubitsinda. Bivuze iki rero kuri ubu butumwa yatanze? Umupira uri mu biganza byande, uri muri Liverpool. Salah nuko bashyiraho igitutu, Salah se nuko kwerekana yuko byanze ashaka kwigendera. Nicyo ndi kubabaza. Mbere na mbere iri ya koti ni nayigoye cyane. Nubanga iyo umuntu yavuze ari amagambo aba yakweretse position ye. Turi mu kwa 12 ntacyo ndabona ofa nimwe. Birasanzwe David muri football modern. Tibirashoboka ko ndi hanze kurusha ko ndi imbere. Ku mukinnyi ku rwego rwa Salah yaba asigaje amezi 6 ataraganirizwa nkuko bivuga. Birasanzwe. Yabivuze asigaje iminsi 37 akaba yasinya amasezerano n'undi ashaka. Erega ntago n'ubwa mbere abivuze. Iyi koti muyibonye nyuma y'umukino wa Southampton, ariko bakimara gutsinda United 3-0 yabikomojeho mu kwa kangahe? Kwa 9. Ubundi birasanzwe ko muri management
umukinnyi ku rwego rwa Sara yaba asigaje amezi 6 akavuga n'amagambo. ubundi muri management ni ikintu biba bisa ibintu ni bibiri. Birasanzwe ku mpamvu ebyiri. Impamvu ya mbere ni ukuba mwebwe musunika umukinnyi ngo asinye amasezerano ababwira ko azabitekerezaho mukisangaho. Iki kikunda kubaho. Yego. Aho tunavuga ngo umukinnyi abashaka kugenda free. Icyo ni kimwe. Rokayamba na Real Madrid. Urakoze cyane. Iyi case ya kabiri. Sibyo? Ni ukuba noneho umukinnyi abishaka ba nyiri bwite bakibitekerezo cyangwa bafite intekerezo ebyiri, bafite impamvu zabo nabo. Sibyo? Zishingiye kuri factor nyinshi namwe mwakwibwira bitewe nuko mukurikirana n'umukinnyi. So either izo mpamvu zo zirahari. Ahubwo twakwibaza ni yihe mpamvu itsinda izindi? Impamvu itsinda izindi ni ingire. Impamvu itsinda izindi ni ingi. Reka mvuge ko ari ebyiri. Ya mbere, muri statement umukinnyi aragaragaza ko ashaka kuguma muri Liverpool. Iyo yaranabivuze. Uretse n'ibyo ntago igarukiye kukwereka ko ishaka no guhama muri Liverpool. Iyi statement burya iguteranya n'abafana ku mukinnyi. Kuguteranya n'abafana David, iyo ni factory ya kabiri. Iya mbere ni umukinnyi ashaka kuguma muri Liverpool. Yego. Iya kabiri guteranya n'abafana ni mukinnyi ki imbere y'abafana. Sara wenda kuri kano gataburo ugiye kuvuga tukuvuga ku Sara amaze kugira uruhare mu manota 17 Liverpool ibonye no sezo. Ukuyeho ibitego na assist ino sezo, Liverpool ngo abiri kuri uriya mwanya wa 13 uyu mwaka. Ukuyeho ibitego na assist, Chelsea yabariyo ya mbere muri iyi sezo. Itego 10 muri Premier League. Statistique nizo nahereye onsasira. Kubera ko uretse n'iyi sezo. Tuhere kuri sezo 2020 batwayemo igikombe cya champion baherukaga imyaka myinshi. Umukinnyi watsinze ibitego 31. Toute compétition confondue. Iyakurikiyeho yongera atsinda 31. Iyakurikiyeho yongera atsinda ibitego 30. Iyo ubushize yatsinze 25. N'abakinnyi bangahe ku mugabane y'Uburayi, eka tuvuge muri Premier League, bashobora kugira izo statistiques zihoraho? N'abakinnyi bangahe? Nuko yereye hafi. Sezo kuva yaza statistique za Sara hafi ya zose zimeze gutyo. Kuva yaza aho ngaho. Sezo nziza niyo yatsinze imitego 44 na assist ngira ngo 20. Mereye aho baheruka gutwara igikombe. Aho umukinnyi wese umufana wese wa Liverpool yakwishimira. Ibitego 31 aho muhereye, uyindi ikurikiyeho 21 22 31 22 23 24 25. Uwo mukinnyi kumufana arepresenta iki? Arepresenta kuba ari umukinnyi kizigenza muri equipe. Jya ku mateka noneho umufana abagendera amateka muri rusange. Turi kuvuga ku mukinnyi wa gatatu inyuma ya Ian Rush n'uriya mwongereza Gardner utsinze ibitego byinshi muri Liverpool. Eske iyo statut yo mukinnyi imeze gutyo, wabwira iki mufana ko ariske kuba yagenda free nkuko bivuga? Ariko niyo mpamvu Sara ni situation rero nkubwira ngo ongero niki, reka dufate impande zombi. Niyo mpamvu Sara ari umukinnyi uhembwa amafaranga menshi mu ikipe ya Liverpool. Kandi umukinnyi uhembwa amafaranga muri football principe yari nutsinda igitego. Niyo umukinnyi uhembwa amafaranga menshi muri principe kuvuga principe y'umupira. Umukinnyi uhembwa amafaranga menshi. Izo statistiques ze nibyo afite, iyo stati muri Liverpool barabizi kuko niwe mukinnyi amaze imyaka 3 ahembwa menshi. Bivuze ngo rero iyi niyo situation ubuyobozi bwa Liverpool bwisanzemo muri projet sportif igoye, kuko nabo bafite ibyo bashaka kugenderaho. Hagataho ariko hagataho wenda niyo igoye, ariko indirimbo so bwa mbere ririmbwe urabyibuka bajya no kumwongera ari amasezerano, bamusanze mu biruhuko mu Bugereki. Kubera iki? Akaofre kari hariya barwana n'icyo bita ngo hari bareme y'amasarere tudashaka kurenza. Yego. Karabagoye cyane Fenway Group kugira ngo bamanaging icyo kintu. Sibyo? Ariko biba ngombwa ko akagozi gacika, kubera ko kuri iriya level abakinnyi nk'abari gomba kubaha ibindi, cyane cyane ko volume yakomokaga mu yandi maklub. Volume y'imishahara CD. Of course. Wowe nushaka kuza kumubwira ko Kevin De Bruyne afata 400 ngo uramuha 250 gute samurusha statistique cy'abazinganye. Aza kamara afite na equipe. Ibyo sinzi ni mu byumva cyane. Byanze bikunze hari cyagomba gutoboka. Yes. Noneho situation Liverpool narimo ubu ngubu kuko bavuga ko ngo
nyuma aho Edwards hariya asubiriye hariya barimo kugenza ino situation pole bayireba, bari bafite ibintu bibiri bashaka gucunganwa nabyo. Icya mbere, tuzanye umutoza mushya na gahunda nshya ya coaching staff. Turashaka kureba niba koko umuvuno wa equipe dufite n'uno mutoza biri buhite bikomerezaho kubyo Klopp adusigisha. kirumvikana cyane. Icyo urumva ko wezita gato. Ikindi cya kabiri, hari sezo nanjye mperuka rubanza ribanzirije isize aho utuvune twamuzonzemo gake. Sezo yatambutse turamuzonga. Bavuga ko ngo bari mu consultance ya medical staff ya Liverpool ati physically muramubona mutu no muntu. Kuko ngo nabegereye hariya nyuma yo gutsinda igitego Southampton yakuyemo n'umwenda we mu bukonje bwinshi cyane hariya hari harakonje ubu bwana dore ngo yakuyemo umupira kuko baravuga ati urumva abamwege bavuga ko ngo arashaka gukuraho abadutana physique nge ku myaka 32 ndacyareponda n'ubukonje ariko ibyo nacyo muri ifubita ariko ndacyareponda. Hano yarabonye carte jaune ya karindwi muri Premier League, eshatu zose yazibonye kubera gukuramo jezi. Urimo turanavuga na football aho imyaka itangiye kuba imibare. Yatangiye kuba imibare. Ikindi cya gatatu, mugomba kumenya neza yuko ubu ari muri position ivuga iti kontra nshobora kubona kuri high level niyo ya nyuma. Of course. Kandi niyo ya nyuma. Of course. Ntago ashaka kwisanga muri position z'ababandi bavuga ati katube tuguhaye kamwe turebe. Sidike bimwe bavugaga ibyo ntabikozwe. Akaba afite umwagenti we witwa Abbas uri hariya nawe arenyegereza inyuma. Ejo bundi Jarike niwe wateruye aravuga ngo kugeza ubusala niyo mukinnyi wa mbere ku isi. He's the best player ku isi nona kuva sezo zatangira. We nuko abivuga. Nta kuri y'ukuri. Urimo nabyumva. Kuva sezo yatangira Liverpool ni ya mbere, Champions League urabona ahantu barizwe iri kuri top hariya. Meyer biteri wabo ngaho statistics ze Jarike amaze kuzitwereka mu kanya zitubwira ngo mubikuyeho baba ari aba 10 na kangahe. Ubu kano kanya rero hakaba ikindi kicecetswe kuki muri bariya batatu bose, yaba ari kapiteni, yaba ari Alexander Arnold, yaba ari Salah, bose bari muri situation zimwe, ubona uyo nguyu ari wose nkaho yenyegeza. Banakubwira ko kampu zabariya zose zitegereje zirebe ko ziravuga ngo uyu ufata 350 turashaka turebe extension bamuha n'ibyo bamuha. Nanjye ndi kapiteni ndategereje Alexander Arnold nawe arategereje ndebe. Aho rero niho Liverpool rwazingiye kuri icyo kintu uvuga. Shiramo factor noneho ya personality y'umuntu. Buryo umukinnyi uko yaba ameze kose natandukana nuko ateye. Nabonye Karaga abitindaho ngo ni selfish. Yego yikunze cyane. Kandi ntago ari kure y'ukuri. Muri ni Mosara no mu kibuga urabibona. Umukinnyi rero ufite ego nk'iyo ngiyo azi n'icyo muri equipe ni declaration nk'izi ngizi turuka hariya zishyiraho operation ubuyobozi. Ku rundi ruhande y'umukinnyi Salah si umukinnyi w'imyaka 23 n'urugero, n'umukinnyi w'imyaka 32 bientôt 33. Statement nk'iyabazi kivuze aba nazi ko ukiri bwakirwe na bien sûr na equipe nabo bari muri negotiation kuko ubuyobozi n'abamuhagariye bari muri negotiation. Ani yakora yagiye inama na kampu yaje ntabwo yabivuga n'undi batayimwemereye. Kampu yamubwite wowe tangaza ko bari kutunaniza. Tangaza ko bari kutunaniza. Abaturage babyumve tubashyire bateza abaturage. Aha rero uri nk'umuyobozi uri muri management Liverpool yagakoze iki sasa? Irabigenze. Urumva ko iyo niyo situation rero nakubwiraga ngo Liverpool muri imyaka 20 itambutse itigeze yura nayo ku mukinnyi ufite starting iyo ngiyo. Ko turi kuvuga kumbwira Steven Gerrard yari umwana w'ikipe. Hari nawe yagezeho ashatse kujya muri Real Madrid abafana ubwabo barambwira ati ntago twana control n'umutekano wahanga. Uyu rero n'umuhashi. Reka tuvuge ko iyo teri ko n'umuhashi. Umva situation irimo. Bwana Igiswahili bavuga ngo starehe ni garama. Uko cerebral bitego uko byinjira n'uwabishizemo cyarakomeza mwumvikane kuko aka kanya Liverpool iramukeneye. Yagiye muri position de force. Un peu, kambivuge un peu. Yego. Ari muri position de force ituma ubuyobozi bwa Liverpool bwicara bugasotinga ikibazo cye mbere yuko yisanga muri situation yavugaga yo kuba free.
mu kwa mbere yemerewe gusinya amasezerano umuntu yavuga ko ahandi. bamurangaranye wenda situwasiyo Liverpool iciyemo yarangaye sorry Yego. kuko hari Klopp kugenda hari kugenda ko abadirecteur bari bahari bafata ibyemezo umuntu yavuga ko Liverpool ibyo bibaye muri management bakoze ikosa kwisanga abahungu babo batatu ngenderwaho bari mu mwaka wa nyuma w'amasezerano 100% kuri Mosara bakoze ikosa mukinyi nkuriya kuri starting nkiriya ntiwemera ko ageza mu mezi 6 izo ni za situation za PSG yizisanga mu kuri Kambape na difference ngewe ariko yari yongereye 2024 Liverpool yakoze ikosa kwisa swati baratandukanye nawe avant hari miliyoni 165 z'amayero Yes. za Etihad cyangwa gakemura yo kwa Benzema Rwose. banga kumurekura bananga kujya mu biganiro so abona ko bati ntibarangaye bahita bongera amasezerano cyangwa bakamureka akigendera birashoboka ariko njye mbibonamo njye nk'umuvuno wa Salah aya ni amasezerano ya kabiri agiye kongera si hashize imyaka 2 yongera amasezerano njye mbibonamo nka kampu ye ko mu by'ukuri ari strategy zabo bati cyagiye cya mbere bari bamukeneye kutongera amasezerano y'igihe kirekire nuko bifuza kongera kujya muri situation no ibyo nibyo kwa Sara ndavuga twikipe ya Liverpool turebe kuko ni umukozi wa Liverpool kurangaraho bararangaye so umukozi wa kampu ya Sara kurangaraho bararangaye pie kuko wa mugani either bagombaga kuba unese zijya gutangira bagomba guhitamo ni umukinyi tugumana cyangwa tumurye amafaranga kuko yari rwose Sara yujuje imyaka 31 yari afite imyaka 31 bagombaga kuvuga ati tumurye amafaranga tumurekure mushobora kuvuga ngo bararangaye ariko twabasigira urundi ruhande rumwe kubera ko n'abantu baba muri management ya club yabo naho bahora bapimiriza bareba igikwiriye Liverpool ni ikihe mu ntangiriro zino sezo ndakubwiye ndi muri position ndi mu mwanya wabo nanjye mba narifashe ku muntu injira mu mwaka wa nyuma David nakwifata uti gute bizamo riske ugomba kubyemera yego harimo riske kimwe nuko havamo n'ibisubizo riske ni iyihe niyo ya mbere barimo guhura nayo kubera ko uno mukinnyi ku ntangiriro za sezo atangiye aguruka ku buryo abateye akabazo atangiye none yongeye gutwara inkoni ku kiragano gishya cya coaching staff ku buyobozi bushya buje muri management yari muri direction sportive abaye Sara wawundi n'ubundi nk'uko bamuzi n'igihe cya Klopp cyangwa imyaka 3 ishize bivuze ngo na playing style y'uwo muntu witwa Slot nta kimuhungabanyijeho icyo gihe rero bimutereka muri position ikomeye cyane niyo mpamvu ari gupusi bavuga ngo umukinyi arimo akora arashaka amasezerano position bari barimo ndayumva ariko kuri no nshuro barifashe harimo riske cyangwa harimo ibisubizo ubu rero bari muri position yaho bari kuri riske yaho bagomba kurwana n'ibintu bibiri uwo bita uyu ninde wakiniye Real Madrid wa Liverpool ninde Steve McManaman uyu ntabwo tuzamusimbura biragoye tuzabona abandi bakinnyi beza ariko bene abasabasimburwa yarakonfirime sezo 8 uri consistent urobyumva aba bantu bene wacu wo muri Afrika noneho wazamo n'ikintu cy'abarabu bano rimwe na rimwe bazira n'inkomoko uyiyaza kuba akomoka mu bindi bihugu bino tuvuga ngo bito bya mpira ibyo Ballondoro uyu nguyu sinayivuze ngo abanga racisme sibyo ko atanera ntago kabura nyine ntago kabura kari iyo mu gikari rwose urumva Sarinho sinabivuze ejo kano kantu k'iwacu ntigashobora kubura ntago kajya kabura urumva ntibishoboka natwe abirabura twinjira muri baya bihugu urabizi bagukubitamo ibibazo nk'icumi haza umuntu iyo Ferdinand ngende manager uyu nguyu niwe wa mbere ikibazo cye naba nagikemuye zamani noneho kano kanya rero ngira ngo rero ubwo turimo turareba statistique ze byakora n'ibindi nibyo namukanya nababwiraga nti nta nubwo ari no sezo gusa sezo ya mbere ye muri Liverpool niyo ya mbere agizemo n'imibare iri hejuru kuruti Sara ni umukinnyi udashidikanywa n'uwo ari we wese iki kibazo rero mu rwego rwo kwirinda kuko nabonye nka Sibosizlai niyo yakoze sorte aravuga ati oya twebwe mu myitozo nabyo tubona Sara ni umuprofessionnel nta kibazo dufite icyizere ko Sara azakomeza gukora akazi ke neza kwirinda ko byakwafecta form na rani nziza ikipe ya Liverpool irimo n'icyumweru ifitemo akazi kuko umusibo nta musibo n'uyu munsi ejo izakina n'ikipe ya Real Madrid yego ku cyumweru ifite umukino ukomeye navuga ngo no gutanga statement ku ikipe ya Manchester City kwirinda ko ibi bintu uyu mwuka mubi wazana ikibazo mu ikipe ya Liverpool
ikibazo cya Salah cyagakwiye gukemuka mu gihe kingana gute kugira ngo ikipe ikomeze yikonsantre kuri tapi vert. Njye nagikemura mbere y'uko Mercato yinjira dirisha ndogo. Kubera iki? Kuri Liverpool football tuzi ko ari competition kuri terrain no hanze y'ikibuga no mu bakinnyi. Suppose kuri manager wa Liverpool mu kwezi kwa mbere watinze icyo kibazo, offer kuri Liverpool ikomeza kuri Salah ikomeza. Yindi kipe iri Burayi par exemple ko birashoboka. Mu kwezi kwa mbere yemerewe gusinya imyaka n'imibare. Yego. Niba tuvuga ati Karim Benzema atwara Ballon d'Or kuri 36 ans, Luka Modric atwara Ballon d'Or kuri 36 ans. Bivuze ikirere, bivuze ngo wowe uri manager ni ukwirinda ko wajya muri concurrence n'indi kipe mushaka i Burayi. Kuko akantu uti ni umuhashi n'ahandi yahajya. N'ahandi yajya. Oya n'amasezerano bimwemerera. Ni ukubikemura vuba na bwango atarisanga muri situation yo kuba yaganira n'indi kipe. Nicyo gisubizo nago. Nuko Arundi ubyumva mu bundi buryo. No, niba koko bifuza ko arabikoreye. nuko bamwongera amasezerano bitarenze ukwezi kwa 12. Utenze ukwezi kwa 12. Niba koko bagira Kuri condition ngira ngo ubwo ni riske David yatubwiye ati nanjye yo mba ndi manager nari kwemera nkarindira gato nkareba. ni riske. Afite rezo David. Yego afite rezo. Ariko nawe ngo manager ubu ni ugiye kugiturubiko. ahembwa ngahe? Ahembwa 350. 350. ese umuntu ngo arifuza ngahe? Nayo ariko nagagoma kuri 350. Ariko biri kose nagoma kuri 350. Icyo sinacyo kibazo buri. Igihe kingana gute? Muri Premier League niwe mwe amafaranga menshi. Arayitagira. Agasi si Haaland Haaland KDB. KDB niwe wongera KDB. Nani ugiye kureba uko ibiciro byapfuye mu kugura abakinnyi. Tumvikane kuri icyo kintu. Niko n'iby'imishahara byagiye bipfa. Oya, iby'imishahara burya baritonda. Biragenda bigomba. Iby'imishahara burya baritonda. Ndagira ngo 100 ryararenze. Indi 100 gute? Ngo urahembwa 100 gusa. 100 ryaragize. Uwo turabona razamagana. Oya, 100 ryo nandi ryo Salah 100 naryo ziyariye. Umukinnyi uhembwa menshi ni KDB. Muri Premier League ahembwa 400. Akurikiwe na Erling Haaland uhembwa 375 na Salah uhembwa 350. Nibo batatu bahembwa menshi. Byibuze 450. Barashira hakaza na Casemiro 350. Arayiko. Marcus Rashford 300, Jack Grealish 300. ari kwiba. Rashford. Tugira ngo nago Salah yajya musi ya Salah ni 450. 450 ari bugukundire. Ku myaka 33 na amasaziro. Baramukubita seze 3 nundi wabare nouvelle. Kandi icyo kintu ruko bavugaga mu gihe kingana iki ntago yajya musi y'imyaka 3. Icyo gihe ni imyaka 3 n'ikindi gihe cyakiyongera bitewe na performance. Ni imperekeza nziza. City iri mu mazi abira. Nako Liverpool. Umuntu aba yabikoreye. Uwo ni Salah. Van Dijk araho ngaho. Ariko buriya uzi ko hari ibintu tuba tuvuga ngo amakipe ngo ntago yagiye kugura cyangwa kugira gute. City kugira ngo igura abakinnyi nuko yirukana abantu benshi. Kuko ifite abakinnyi benshi bayunga amafaranga menshi. Kereka kuzana umukinnyi uri average. Average kuri mwanya sira mukuru. Igisebwe igikomera cyo ni average. Ntago bishoboka. Kuko ugiye kureba uru rutonde KDB ni uri kuri top. Zari nka ndi ya top ariko yo muvandimwe w'igasanze. Tonde wabonye 400. Buriya ni nka ntuza buriya ni nk'ibi ni iki kiragano. Ariko uziko nta nundi mukinnyi wa Liverpool uri muri aba bakinnyi 10 ba mbere. Kino kintu cy'imishahara gutya iki amakipe manini ubonye ko bamaze nk'imyaka muri politike barwana uburyo bagisohokamo. Nawe yatanze. Ari amakipe ashaka uburyo agisohoka. Umukinnyi wa Liverpool wa kabiri ni Virgil van Dijk uhembwa 220 anganya na Rodri. Nawe uri mu mwaka we wa nyuma. James Rees arimo kwiba. Ike Gundogan yaraje mu 230. Gabriel Jesus arimo kwiba. Kai Havertz arimo kwiba. Oya. Kai ntago ari ibitego bingahe? Aya ntago ari. Atibase. Bernardo Silva nawe yatangiye kuya. Grealish bariba bano ba Mason Mount barimo kwiba. Rashford, Casemiro harimo kwiba kweli. Mason Mount nka Kevin De Bruyne nawe buriya bashatse James Rees wa Chelsea arimo arayiba. Agutaka amafaranga benshi. Imbumbi yembwa 200 yuzuye. Naridai. Sire kuko yendi zero. Ago muraguzwe $100 yajya musi. Kuko ikiri cyorongi. Simbizi. Ziko cyorongi nayo bayahe. Kuranga zero. Yendi zero. Imbumbi yembwa 200. Urumva rero Mohamed Salah turasa senkane David ntago 400 yafata. Barashira irindi jana barabeshya.
iri ni ijana rirajyaho. ijana rirajyaho. ibyo Liverpool yigize ifite impiri burya nayo ntigira kura. ijana So, raritereka. hari decisiyo ikomeye yo gufata. hari decisiyo igoye reka dutegereze turebe kuko Liverpool abakinnyi babiri bonyine ko Liverpool ni abanaume ihemba 200,000 Ese Luka- ni Salah na Virgil van Dijk. akabazo k'amatsiko. ku mibare Liverpool itamusinyishije hakaza indi kipe ku mugabane w'i Burayi, ikipe ikomeye ifite furusi, urugero nka Real Madrid n'urugero, imuhaye 5 saseze 3 yabihombye. Salah indi myaka Agiye ibiri ari kuri free. top ngiye Agiye ari mbona free. ayifite. Uzi ko iyo ugiye uri free umushahara uzamuka. amakuru avuga ko Barcelona iryamiye amajana. Barcelona, Real Madrid bajya kamufungamo nka 5 Barcelona. babahombye. Barcelona na Lamine Yamal mbona byaba ari ukugira. Oya, Ariko nka Real Madrid hariya Real Madrid yamukeneye. kuri ya Fly Yamukeneye ba Rodrigo. y'iburyo hariya ari free. imuhaye 5 ntabwo byakunda, ari na Real Madrid mezo branch. uretse na Real Madrid na za PSG zayishyura ayo ngayo. Aje ari free bamukubita Na 500 uzayahembwa. Ese ko ari umuhashyi United uru ruhande rw'iburyo ivuze ngo turaguha 5. ntayo bamuha. ntago yajyayo. ntayo bamuha. Bakasemiro wabatanga barashford wabatanga. ntabwo ari ikibazo yo harimo akugura urumva uno mukinnyi wa Liverpool yajya muri Man U ntabwo wari factor. Ntabwo yajyamo. ntago Salah yajyayo. Ntabwo yajyamo kuko hari ligas afite ntabwo uko biri Ligas kose afite atajya Icyo ngicyo gushwanyaguza cyamugonga. iyo cyamushwanyaguza ariko United imubonye nayamuha 500. Waba wibwe. Ntabwo waba wibwe. ntabwo waba wibwe ariko nabo hari amakipe ntabwo agishaka gusubira muri ibi. hari abo warekura benshi. Uyu muntu Salah aracyahari byibuze 36. Nabonye umunyamakuru yandika n'umwe mu bakurikira amatransferi cyane witwa David Orenstein ati Salah byagiye muri situation igoye atariko nizeye ko azumvikana n'ikipe ya Liverpool nubwo bishobora kuzayihinda.